kasi liya main ko mo na ibang pasyon mo yan di sa palman kauno KTN mumusun Christ ng Pompey o pada sa palman kauno maso ng kawit hong chay rani sandwich amo ay may baduan junkie ay jingas ko rin katong kapag kailangan sa child coach pag isa po magpupuro solap kupur sa bakan ko may painin ko sin kay pay po ng mga child iksasin mo may orang yang dekat yes kena de main kapunan pajong niya guys masalah wow nanti sapal man kau kaiti dapat kan koros nan pa yan mumutso nan pa yan ciak nan pa yan government wow nanti riyay solo man koros sama lukailat pajong tiyong irebe cikicingkan pajong wow nanti riyay solo man koros mapat pajong nan pompe tapi masih kumpul bilang kau no engkau keterima cahaya kau yang nan lolo yang cahaya sensor ayat yang bagi amal menan kubur cahaya betul kau ni Malaysia mu nang Israel kapi mo wow rosen o manaman orang ismat kau sebut kanan kawan belang samba o odo bakan kurus kelaput main semat kos tebanat sepurang pelik moral pengen juga kesempatan dengan nongi po kapai kisakis and mau bepirit tu yang kiceramas me online aplikasi yang yes me mau ukon ada mereka beran untuk kelaput main semat kos tebanat kelaput ipata sabel mamui kitikat cross upan pose sabel masan orang reso lang kan ramu maksa main sama cukup dalam kerja mereka kawai dengan sarawi, enggak pasal nama merkij, pasal mau nasenkan, enggak kalian nama merkij, yang kawai, tetap nan memori Yesus Kristus. Main sama coach, image, me boleh di cross sekolah ini, ni dalam image count, what's the word Jesus Christ, tu masa mau nama sarawi, masin coach, ong cai, salam bukan mereka kakak. Nampak apa ki isak tuau, apa ki lemau, len apa ki isak ria. Oi bam baca mak child memasani, siapa mau memasan, ia serpai men kawait ya, o kamain ban alekan. Ipan kapeda ay no, may ban kin pekyong siapa mau kawait pungkan. Main kaun ay lubalongkan, memuletak. Kom kucing kulukul ay mau. Ni tuan makam kacin nokta main kaum kacin kupura ai kapakap o kapan kalang o kacin petak yang yo siapa mamu kasanet kan gin men choy machikila ai mo isai ginja manokela siapa mamu kasanet ana maswat kin ditibiyo api sojo sabai yang siapa mamu kasanet ipan kolokol siapa mamu kasanet kan kukulat puyei kaparan ban mongyo ipacuan kesenet dia nan kabedi meipan baikyo siapa mau kesenet kan lauler ran meipan me ye met masen ko pacuan pagkon ko che kini kapai wasan kawai me pacuan mo chai orlap me masani masan and coach ye sepachay masan and coach ye sepachay kapay ang raikan na mo makalikan umakin mamaw na tuwang ko sa niyang kaong riyay kang pagkapay ko sa pagmachay harap loud and running sentiment masani limpak pacosan nan pungono omokan relaut riesa priau ira jik silsak payo lel paisa kuno romon ngatu relaut riesa priau ira jik silsak payo lel paisa kuno riyay kambaga baiko nan mosan ka waibot mamasani tuan limpak tuan irai semua dapat ko satu siku par siku rai sama dibigi Jesus para mesong rapati menya ko senet
Makayon pun. Tama Christ katin masa yang lain. Pakong kau na kot sang yang ngani umsak. Ken umsak. Yi kosenit kayu. Christ petak yang parsi. Riye kan buka baik. Yi me plus nek chai. Rani santu. Limpa. Ai cuma kalabang on chai ran watch. Yawasan limpa watch. Pac-pac ya. Yawasan limpa watch pac-pac. Rewi ore. Nanti nai so. Makcai sapal man kia ke cuma kia. Nai sedak roy. Makcai capiata. Yawasa limpa watch. Pac-pac ya. Ran watch. Kupuran kuat saya. Pen pulang kasi man percaya sabal man masa. Ye isa percaya. Sabal man Christ masa. I marain. Ye sabal man kau nuk sakis. Ang kamu ongon. Ye kapayo. Me amal magchay socho kin kalap chamanta. Ye kapayo. Me amal magchay plikin kak manokena. Tungo sabal man kau sakis ang chay sambang. Christ ng kasamang cairangot. Kecairan kak baikyo. O kabayada. Sabal makaway pong. Yay kasalaban saulang menu. Riyay kang pagkapay saulang ko. Nan morwat. Ipachuang kamel. Betak chocho ping chay. Kinkak chay liki. Nan tuwan buwait and mo iso. Ap kupurang kuwat. Asyan. Kupurang kuwat. Kin men pang chay. Ni kawit pan ngay sarawi. Nan rakoros. Tuwan kapay. Tuwan limpak. May pain kuwot kachin. Kubura kong chay sanba. Chay kanamas. Pagkachay na kakpronsa pada pang kupura. Kaya pain Christ. Chun ba chay kila. Pain sa palma. Yeras Jesus Christ. Pagkachay na kaklalapot. O yan ganita sa palma kawit. May pan. Kalau yang cai nan almu pun, niya cai nan bos naging cai, bosan, o kanangama, ay so pos. Rey kang baga payo, kicai teros yung sang cai, kapayot. Punyay sa magcai yung sang bawat, amal magcai, ibuti, irlakti, nan tip. Amal magcai sa cakak, pain wuwa. Pen kachki. Kecai silaka ko. Aku perasaan. Kingnya sensen pada magcai. Pagcai rin kak. Kasa perasa. Pan kano tagang tipo. Kare ta ekono. Kecai ay soy kala. Mokot soy charkan. Mokot sopungkan. Me pen kecai kin kukuwag sambal. Pagkacairan kak yang alin siapa magsakis kapay. May ni kin katin kisar chay ang sopos. Kacairan chiyong kulukol sa palma kupra sa pan. Yay pa ba kamar peranpan mas lalang naman magchay. Yay kaparanpan mas lalang naman magchay para mas. Kacairan kak yang chamanta yang sosoki sa palma way ni katin kono pang komuyong mo. Riyay kang pagkabay ko. Sabal man kuwat nasa. Yay mapumumili. Yay maban ka dyan. Yayas. Pacha-pacha. Ren ang magchay. So, koros. Kung isang bawat pangkusan. Pangkuwan. Pangmarpasan. Hap sabal man nasan ka. So, yay mapugsaral ka din yung chay na mo. Ar laban nasa ni. Masalan kuwat. Yay sa pachay. Masalan kuwat. Yay sa pachay. Limbago, magat kem chay masan. I masan no, mau ya kawin pa chay. I masan no, gimo yan lang. Puan kak sirik chay. Nai selak rayra. Selak apa? Aman mak chay sosobayran. Ya tuman. Makupran ko pa sa salang komuran.
Maka orang buat maka cuma lebih kemurahan. Ya siapa mau pasal kompon bata. Ayi mo kasompat. Jadi personit cairan mo siapa nasa. Serki siapa nasa. Pernah dia mengkawin. Nanti yes mamo. Pernah kau pang percaya. Way bepeni kan kau pang percaya. Pernah krem sekai cuma sewas. May puso yung cairan sana sa balman puksaraw. Masan gut ye lam. Terserepan ni cairan. O kamarain ban acai alam. Lam o marain uya ay. Tuwaja sere baking sosik cai ni. Kau no kecil sepan yang cai ni siapa lu nasa. Kaitek en katumang cai sa ni me en kalau cai lam ni mapung. Orang masan kot ye siapa cai. Perbuatan kau Jesus Christ en kacim ye yang amal mak cai. Nan cai lok rei mak cai siapa lagi kecuali kerana.